ngakwa pikipat ba pa pinkeli hato ka jing ong jong ukertong ka MPP takani ka MP election habai ong mention snam bo kontrak sangma ude uklen na thang jwak labam ngakwa pa pinkeli hato ka jing ong ka jongi bo kontrak sangma ude uklen na thang jwak labam hato ka dei lami kala Bên em cari nhom vết hạ pra Pat ba bayi kumbo ngai pi menta kinwan ban penbiet kin ketik run abas semit pale mo angkunta menta pihapan smokpo kindia baka NPP kini katakan National Party tu sumodor mapi bakat ka National Party kanum dam semo ya kita ki kertong kibala balik kibala biang banyak kunya ke MP election kat ka MPP ka basensya na kadala hat kanong dom semoy ki samla ki rangba ki bala banlong ki ket ki banapo ka party banlong ki kertong banlong kertong ka benta ka party akan ka MP akan ka by election do ka MP kidon hanrei dia hang ni boong unong thau jirwai bopau ka jala hakasarong ba kakrong hakasarong ki ong badam hadut sangot ki ba apply ticket tama amla banrai Pause kabakat do ki hakban sulit kro yai doktor di alal nonglat banlong ukertong jongga party hakan ka MP election. Pai ba bai. Di doktor di alal nonglat ide urang ba bre ubadon nya kanam ba ka bulong. Ngam kwak ban kentho. Henry. Nasu kwa ya pio pin so tho te babalai ka MPP ka hakban le khot nabar ka party banyak kon nya ka MP election. Kawai ka mga kuwa e piwa pinsoto kalongkom niya. Mensua haba ka party kalarangai ban pinyakon ni Dr. Ricky Sengkon. Kidon kiba naka party NPP kiba ben kiba ko yaki. Nganot ban ong bakita kiba ben kiba ko yaki. What is tan si sapet lukim yakot bakarin yang kajongi. Handay yu ang kumno. Bo Dr. Ricky unile ayu. Hapo parliament. Lada umlo pang kasoot lahat pang kamal. Hado kata ki venue Dr. Ricky, Henry u Dr. Ricky upre u bajamno baru bayai sa ya kajing keno apa kajing yai ketho usak jar ba peni da kam. Henry hadien balaklat no kisang pan yaro ya Dr. Ricky. Bak ban ong ba ong don breu so kumu Dr. Ricky. Nado kajing start kajing shanghang kajing jamnod ulang tau kentem uken jai kiyaro hakata karukom badon ni kiwi party gyong ladang ni jet kertong menta ni hakban jet yo breu badon nya kajing long kumodon u Dr. Ricky balai de mga ni kadaw baka party NPP wala na doon makanahado sangot kiba apply ticket handay kidang likhot di Dr. Diaran nongat banlong ukartong jongki namar baki kwa ban penyeserian ya i ban i Dr. Ricky Sengkon de na mga kada baka baki ro i Dr. Ricky Sengkon ki ong ba kum Dr. Ricky Sengkon to omdon ni hakan wa ukartong kum Dr. Ricky Sengkon Nismo tenak cibuan baka party ka don yung Dr. Ricky Sengkon tang baka wasmosi ka lang bo Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky katanga ka day ka bakikwa banwan ra hakasan perkat jong abar jongpi ban yaro ini Dr. Ricky ban ben ni Dr. Batskam bat ban yanu jor ikini ga arut hakaperla hanglo bakya tho ban yaro ini Dr. Ricky knang ban ong bo Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky ngakwa ban keli ya pi kilong kami kilong pa hapi don cipau mo kikon kidon cipau jinglong wan kada kikon sanlap maknaru kinomla bandan kajung kajinglong pinomlap yu Dr. Ricky borok awi ka perthai pindali wa pinomlap ka jinglong Dr. Ricky banganot wan ang ro pinomlap kumu Dr. Baskam kidon la kajong kajinglong Henry pat babayi kum ki priyo nila bandon da kajung kajinglong Nila giton nakajong kajing lang mo kono. Henry haba PP jet. Yung MP ang ningapor. Pihak ban jet halang kanong rin. Baka jinglang ka mo pre. Don kibong. Baol Dr. Batskam ang supet na bisyo iday nibet kiyo. Rakhir ang sunakam rakhir. Tatalali nga takarukom damot. Laban suyo jet na rubreo baklan rakhirin kata.
Handai kenal ke jumlong jong Dr. Baskam anda filayasyam. Om day mga supen ro. Handai pinalasyam pinsmotoi. Hato mental don semo unong rap. Habo pet yununu din so budang don hadin so. Unang botu so ulung so bajau. Pinamla unang botu so ulung so bajau. Kelam na damat yo. Te kunjuk pet babi. Hakani kapor kung maong ya pi ngakentu ya pi. Kajuyaro ojong kini kemudian nakaliang persya kalong ban ben jay Dr. Baskam. Kan mau boleh ngau ya pi di benjit halor kanong rip. Nakwa ko keli. Nakwa ko keli. Hakani kapor. Halo pijit boleh ngau kanong rip. Lalai Dr. Baskam iper na Dr. Ricky bagi Dr. Ricky iper na Dr. Baskam Henry kawai kalau pira bansyam makidon niya kajuk kanong rip. Balik orang pi beri benjit kalau kajuk kanong rip. Pat ba bai habai day berkortong jong NPP ngamun kuat ban ben ngamun kuat ban kho. Udah orang ba bodanya kanami burung bot besar kosyam tang. Habai jet kalau kanong rip balik orang punta. Ngatua epi kipat ba ba pin keli. Hatu kajing ong jong ukertong ke NPP takani ke MP election habai ong mention snam bo kontrak sangma udah uklen latang jwak labam ngaku apa pin keli hatu kajing ong kajong i bo kontrak sangma udah uklen latang jwak labam hatu kadeng lani kalah lani yo don klen syok habatan dia mengatakan daw pat babai ngong ye pipi ban pet halot kanong ren ban kajing ong jong ini rangma kertong jong NPP baka reservation policy kani bandai kakung kajing buon pat hato kandang day kakung kajing buon pat ni kelak-kelano ti kumno campaign ang manpa yang parti NPP kumno campaign pa halor kanong rem lasya ay kendrong ektir fasih ay schedule namarte ka parti NPP kumo pios mau ki isnam baladak badai bagadon ki MP na ka parti jong ki balik hang yang akhir kasih bandung makhnit kalau pra. Dia mental ke parti NPP ke orang yang kertong bangkang kain bailak banle. Lalu konon rekam skam. Nama kata kadang upat babayet hau pijit yung noyang jet halor konon rek. Buat nak waru ban kentu ya pilar piyok wa iki noyang ki baskam. Pidai ban keliru ya dia la dengan dayna yang unang persan baskam. Pat babayet ke parti ke yang skam ki noyang ki yang skam. Dari nomor badon ni kita ki baskam. Keparti bikin orang kilo kemudian bilat. Beliau dia bilat ujian skam. Om dari nama kita ki baskam. Dari nama kita ki baskam. Bagaimana apa bikin orang persan? Ini berlong kita ki baskam.